pegel tukune. Tuku obat tetes sing gelis. Aja banget kah? Gila-gila. Obat menumpuk. Astagfirullahaladzim. Nyata. Gunung. Tungkul kandapan. Tangi-tangi bapak nih. Melas tebon rai. Bisa. Dirongok akan nekuani melas. Si keluh kesah telu anak. Meratapi nasib. Kehilangan harta kelawan benda. Pertanda de wong biduwe kini rai. Monggo ulah kahak ke. Wong sing ngendi kini tiba-tiba Iya kok sepirang-pirang pada mancing kupu kula. Wong kok gede-gede ya bapak nih. Podong garing murag sing pae gawe gagas manik pikiran mamaku tawang sari mamaku rojiki mini Bilkis apa mau jahit eling-eling mangka eling mamangka eling sekarang kiri gambar waktu welan pisan kaya kaca ning lahir tetep kiri. Mangga sekirane wonten perlu karo kula. Sekirane wong sing ditambah Iya takonana gak bapak nih. Lamun sampean pengen meru asal usulisun parek Seseput tawang sari sing mirengat sing bantaran manuk rawa. bantaran mangket. Iya, Masa sumejak kula pailaran tempat panggonane Ki Pandan. Tapi setelah kula liwat ana obrolane sampean lagi keluh kesah kehilangan pangan. kaya deno bundae layaku lagi pandan. Sampai ya Ki. kaberan lah mau kayak kono ya Kang. Berarti ora sia-sia. Iya bener Kang. Ki Kula. kula mencekak mawon kini harapan kanda karo sampean. Apa leres sampean duwe anak bujang? Apa sih Pak? eling-eling mangka eling mamangka eling Maksudnya bujang perjaka. Bujangan perjaka mlekah bocah sing masih dewekan. Nggih gadah kula. Duwe Duwe. endi bocah? Ana siji-sijine. Anak kula Kiyen anak kesampean. iya si Janur. Janur arane. Aduh. Kaberan Ki. wis sunduk tekaning waktu wis ninggang
uripe ini. Uripe bakal dijunjung ning anak. Oh. Digawe bahagia nih bocah bakal uripe sampean. Dene iya takon. Punten sapa kuno? Keluarga kula. Nyai Pandan. Nyai Pandan. Lanjut narayi ngobrol. Sudah dibagiakan ning anak sepriwen. Durung bisa makaya anak kula. Wes, najan ora bisa makaya, uripe sampean ki bakal enak. Sing leres kok. Ya masa kula bohong ki. Nggih nggih. Dadi cekake memang kenen. Jika ada kita anaknya ki duweni rasa demen. Oh. Karo anak iki Pandan arep dijodohaken cekake, Pak. Sing bener kah? Siapa sih mak? Ketiban pulung temenang impi apa sih Kula Ra? kasih apa? Iya. Maka ki lamunan sampean setuju anaknya sampean dipupu mantu calon mertuanya ki wah sugie luar biasa. Masya Allah. Harta bendanya kaya-kaya de pitung turunan di bakal tok di pangane. Sampean umaki diriak, Diriak. dibongkar, Oh, terus diganti, dibangun. Umay sampean si bodol makene ki, si kaya kandang bebek ki, dibatas setunggal digembol. digembol. Iya. Dikembol mendi. Iya ya Bapak. Ya artinya dikembol mendi. Maksudnya mah bangunannya digembol. Toli kelambinya ke si blesak-blesak itu diucali, Kayak kenen ki. dibuangi kelambinya ku. Kayak kenen gak mung-mungnya kene. Ya diganti, Ya ya pura. singkuan ku dibuang. Dibuang. Iya, Toli kue nendan aku beli ketun tak beli keduhung anaknya kita wong melarat. Iya. terangan nak. Justru kuwen kayak ada kayak majikan kita ki wis ketumplek-blek demening anaknya ki Pandan. Bagja temen sih Bocah aku demen tanya. Waduh. Werungan di. Bocah ki saking demene. Iya, Blok anak ngumah ki ambiang-ambiangan bener di betong tonan bocah. jelas nak, jelas akan. Kayak konon kuno. Ampiang-ampiangan. Indahnya bocah wis ketemu tak karo anaknya kula. Ya aku nih mau wis ketemu wis kada wis perjanjian ngomongnya Pak. Lo bohong karo wong tua. Ya surah makaya konon. Demi Allah mah beli. Hari ngomong ngebeli lok metu-metu, beli lok lunga-lunga. Ane bocah wadon goleti, ngelamar pisan. Hari apa-apa kok. Priwen ki diterima yaki penglamar yaki. Ya hari kula mah wong tua ya syukur lah ya anaknya pada ya, suka Bapak. terima temen. Jaluk apa bro tinggal ngomong. Pasti terang-terang. dituruti ki. Terang-terangan dikade pengen apa? Tok-tok turuti. Oh dikit kapak. Priwenan. Perasaan kula ki durung ketemu kelawan anake wong kuwen ku Pak. Sing bener kok. Kenal be beli Pak. Jarkan wis kenal kok. Beli Pak. Sing bener aja sobut. Yakin Pak. Aja goro karo wong tua aku dosa. Demi Allah Mak. Priwe sih bapak anakku bocah kayak kono. Ya Allah. Bocah aku durung ketemu jakono karo calon rabi. Sing arane bocah ki masuk itu terang-terang karo wong tua dengan isin kuno. Kayane maisinan kinean sampean. Tadi sampean wong tua ora usah weruh antara hubungane bocah kelawan bocah. Sing intine ki Pandan kelawan Nyi Pandan menyetujui dan merestui hubungane antara anaknya sampean kelawan anaknya majikan kula. Ya hari kula mah watir ngecewakaken pokok kone kawin wong betatara. Iya. Iya, dan penasaran ini Maya pengen uning dingin bocah. Pengen weruh pengantin wadon. Pengen weruh pengantin Pengen wadon. kenal ya bapak. Wis saja watir sing penting sampean kelawan anaknya sampean bakal tegawe seneng. Bakal tegawe bahagia. Sing penting isun mebutuh restu di sampean, anaknya sampean bakal tak pupu mantu ning majikane kula. Oli apa oli? Ya ari ya bener mah ya wong tua mah ya krestoni bae ya papane. Iya. Jareka wong tua mah kabeh gak pengen anak seneng, kabeh pengen anak bahagia, tapi ya caranya kayak kenen. Masa kok sih gradak-gruduk. Maka oli arep tegawa langsung. Enaknya maya kenalaken dingin bocah. Iya, kenalan Dikenalaken dingin. Iya sok merene Ki, dingin. Pengen sampean weruh. beli percaya kelawan isun. Delongen
batur isun pirang-pirang masa isun harapan bebodo sampean langka artinya langka gunanya kula bebodo sampean. Ya percaya ora percaya ri kula mah ya mangga-mangga mawon bocah sedia tak beline. Tadi ku mak. Nah, Makin anu gesek mabu habis temen sih mak. Mampu gesek. sumpun Perasaan mak mabu habis beli mak. Beli kah? wis gak ada tangguaken iki gak kemaning bokat sampean ini. Konene ya kecewa bokat wong anak kulane yang mengkonon kaya-kaya durung sedih ya. Iku lah Isun ngomong kelawan Ki Pandan. Sepisan badi izinaken kula gawa putrane sampean perlu arep butuh tak kawinaken kelawan anake majikan isun. kula mah penasaran kok dingin ngan baru keputusannya bocah wane tuli anak kulane. Wis Kang, tinggal terang-terangan baik. Ora apa-apa terang-terangan, lebih bagus lebih baik Kang. Kita mbak curiga Ki. Apa sih? Ya pada umumnya kabongan sing lamar wong wadon. Lah iya nembe umur. Umur nembe. Pengen ke sampean ku nglamar kita ku sampean ora sing teka. Ya iya yang adatnya kan mengkonon wong Kan lanang. mana nih bocah wadon harapan dengar. Gelem apa bagian? Kok dingin kula mah. Takonana. Ya artinya kula mau nembe weru wong wadon nglamar wong lanang indahnya kaya nembe temen. Saking demene anake majikan isun kelawan anake sampean. Wah, Non. izinaken ya. Anake sampean bakal tak pupu mantu nih majikan kula. Punten ka Gusti, angkok kita sing melu ngomong ya Gusti. Bune. Ari Nyai Pandan mah beli bakal tak restoni, beli bakal tak izinakan sedurung anak perkenalan dikit mah. Beli bakal ngijini, Ya iya. beli bakal ngerestoni, Bener. beli percaya kelawan usapan isun. Ya duduk kayak konon Gusti. Jareka sing ngaran menu sama patut curiga. Soalnya sing curiga ketindakan waspada Gusti. Ye, Gula Kang. ning saat saya iki Pandan kuduk weruh. Dudu semata-mata isun bakal jukut mantu, dudu isun bakal mumpu mantu. Ya Allah. Ananging isun butuh kelawan darah segare putrane sampean. Astagfirullahaladzim. Ya beli gak bapaknya Nang Janur. Bakal kamu tumpal anak kesampian gimana? Pantes sampean maksa-maksa. Pantesan ngotot-ngotot mencilak-mencilak matane bapaknya awas nang. Tujuannya iwala kalian butuh kelawan darah sosok seorang pemuda sing masih perjaka tulen. Bangor temen wongku ya. Lamun tujuannya sampean kaya konon. Ya tentunya yang isun mempertahankan. Apa maning iki darah daging isun dewe. Pertahankan bocah digedak sah. Tegedang. Layu Ki, ayo Ki, ayo Ki. Tiga layu Ayo Ki. Ayo nang, tolong. Duta kakian, duta. Ayo nang, mene nang, layu. Aja santer-santer melayu nek. Mau lembut-lembut layu di santai. Tolong. Ayo nang. Iwong semono lembon-lembon melayu di santer. Loyok kurangnya layu di santai. Ayo bapaknya cagian bapaknya. Ke, Cagian bapaknya mene cagian bapaknya. aja santer-santer ke. Udah Kang, udah kamu sekali Kang. Wong lemu-lemu melayu di santai. Terharap.